Mungu awabariki sana. Thutha wa ICU ya itada 35 kurika na kuneanwo moko-ini ma arigitani thiini wa thibitari ya level 5 guku Murang'a. Riu andu a wendi mwega o gwata makambuni ni merutĩire kuhura njeki mivango ya kugacĩrithia ugima wa mwĩrĩ mwena uyu. Kambuni ya Kakuzi Limited ikiheana monitors 6 o hamwe na mashini ingi. Pia tunatoa zile zinaitwa syringe pumps pia 6 na aina kadhaa ya personal protective equipment ikiwemo gowns, ikiwemo surgical masks, ikiwemo N95 respirators, ikiwemo pia goggles pia za kutumika na madaktari. Mashini shishikia mukiruni minister wa ugima wa mwiri guku Murang'a niwe Joseph Bai. Ni undu wa kwirutira na kuonania ati tungikona na thina Murang'a Kaunti ni matitherũ aya ni arata ama. Na no nyende kuria tondu kambuni ni nyingi iria cikoretwo guku Murang'a na ciandikite andu a Murang'a marore ikinya riria Kakuzi ireka nao makoro makihota gwikota uguo. Bai akiuga riri ti ria mbere kambuni ya Kakuzi kuhura njeki motungata ma urigiti amuno merega kumahe itada 6 cia ICU ya Murang'a. Thiini wa kioneki kia gavana Mwangi iria ya gukorwo na itada 35 cia ICU niturona Kakuzi ni manyitanire na ithu muno na twende kumacokeria ngatho cia mwanya ta county government. Na kuo kaunti ya Kiambu ni mamukirite itada 100 cia gutwara arwaru a murimu wa COVID-19 keheri-ini kuma kuri kambuni ya guthondeka juice ya Kevian Kenya Limited. Muikarĩri wa kambuni ĩno Kimani Rugendo akiuga itada ici cigutwarwo thukuru wa arigitani uria uri mwena wa Thika kuria ni kuo keheri-ini ga kaunti ya Kiambu. Itada ici ciamukirirwo ni Gatimo wa Njuguna uria urugamiriire motungata ma urigiti kaunti-ini no gwa kahinda gaka. Kuma nja nene ya Kakuzi Kenya Limited guku ni Makuyu gicigo kia ubunge kia Maragwa kaunti ya Murang'a. Wakiigwa kamuhwa ngunyere niguo ngururirie na nguthererie tondu gaka ni kanyako horo kuma metumi ndigi maguru ritwa riakwa no Aboi Mwangi wa Wokabi.